wethu nodadewethu la eCaltonville ngabe sithi hayi angidlule ekhaya. Amen. Phela nguBenjamin wala ekhaya. Ngibonga igama lenkosi. Angithi ngiyadlula kuthiwa kuyasabathwa. Hambe sabathini. Sengisikhona ke sabathini. Amakerubhi namaserafi ahubelawe nanjalo ngokothe
Baby, sit down. Oh, Jesus. Hey! You! Jesus! Kulukulu wasasulweni saseshakana. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Osikulunkulu wamabandla. Ikhaluphi imemeza kwelinye. Nelinye limemeze kwelinye. Lithungwele. Yes! Nelinye liphendule lithungwele. Yes! Nelinye limemeze lithungwele. Hallelujah! Nelinye liyamemeza limemeza kwelinye. Lithungweseni. Siyabajoyina. Simemeza kanye labezulu. Sithungwele. Yes! Jesus! Oh, Mandaya! Enkosini Mandaya! Osikulu. Yukulu. Babsibanyoni befundisa bonke omama befundisa ogogo omama obaba intombi nensizwa kanye nenkosi emnyango egameni likaJesu. Amen. Angibonga igama likaSimakade. Mighty Jesus. Athandekayo siyabonga uNkulunkulu ukuthi nikhona. Siyabonga ukuthi nikhona bogogo. Yento ukuthi ogogo bakhona. Mina ngi-right. Yes. Ngi-right bogogo. Alibonga igama lenkosi. Ibandla mali kodwa ukuthi nabanye manje sebaphapha ke manje nabanye ogogo. Kanti ogogo bayabantu abangaphaphile. Manje ke kulezi insuku sekwaba nogogo ke abaphaphayo ngicina busasike. Kodwa ibandla mali nosonto skole. Bese liba nogogo. Qedi. Yeah. Leke ngelaphakathi lendawo. Uvele umitende la ngaphesha komfula bahambe ufika amafutha bashone emafutheni ufika usawoti bashone esawoti kanti salwazi sithi sofela. Yes. So makunesalwazi nje makunesalwazi uvele ube safe obesalwazi sithi kodwa usho ukuthi ngingahamba ngimdala kangaka ngiyedwa. Ngisangakile nje kuqale wonke umuntu besusisalwazi sithi hayi mina sengofela la sengahamba ngiyedwa ngimdala kangaka. Angibonga igama lenkosi. Bephephuka behamba bebuya ubafika isalwazi sihleli. So umfundisi ongabashonipho okhokho angiyazi ndaba ukuthi yothini ngoba yonke leke ngothi yonke leke benemali oyihlonipha ngoba inemali uyithande ngoba angazi ifonela njalo ithintini isazohamba nemali yayo
Yeah, man. Yeah. Yasambela lekini. Njengoba ngena nje beqhubeka ikhwamaza basazoziqhuba baphume. Bayikenge ehamba. Yeah. Wakhasa ukuthi ungabathini impostoli wami ukubafundisa ukuthi kuyahlalwa. Sisikulwane sohamba. Ungathi leke ngentsha wayifundisa ukuthi hayi webazalwane kuyahlalwa. Asihlali ngoba kuhamba kahle. Asihlali ngoba izinto sizinhle. Sihlala sebhena. Sihlala sawuqabela ubenhle. Sihlala sebekhulutho oluhlale. Sihlala kumuyikotoposa. Sihlala seqabela sodwa. Sihlala umzungwethu. Isana umuntu besa nkulunkulu. Sihlala ngikusheshe ngihambe namusheshe ngihambe la ngepulpiti ngoba le mbuti ngizumile siyahlala kuthangulwa kanjalo namhlanje ngilinye sihlala ungekho right sihlala ungekho right sihlala sebekhulumile abanye bathi vele lento yenu ngeke iphumelele bese sithi sihlalela bona lokho ukuthi nathi ngeke iphumelele ngiyangizwa sihlala sebetha abantu sihlala sebekhulumile sibanyo bathi hayi bathwele bese sithi sihlalela lokho awuthwalanga sihlala sebashila abanye bathi hayi uneyola bakuthethayi sihlalele yona-ke yona nyoka ngesihlale siyahlala basabone asihambi ngoba abantu bekhulumile asihambi ngoba basabone siyahlala. Oh Jesus. Oh kuyahlala. Wayengothatha mlenjumezo wayengothatha mlemontumelelathi yowathola khona usamnale fesi ngoba ekhona nje lefesi kodwa bathi nathi sihlala phansi. Nalaba ngekho nifike nibatshele nithi wafika umfundisi nejasi wathi nje kuyahlala. Wafika umfundisi wathi asinyakaziswa nayamasa asinyakaziswa nayi-COVID asinyakaziswa nayi-monkeypox siyahlala ayithi into efikayo bese iyangisukumisa i-altare engihlezi kulo iyahlala. Confess. Ngiyayevesi. Kodwa ke ngiqale ngihambe nokukhona umphefumulo nguhambe bese ngiyabuya. Othi nje kuyahlala. Yes. Life is the bed of altars. Yebo. Impilo nje. Yes. Kulwa ama-altar. Yes. That's true. Ma wena ulingabaza elakhi altar. Uzohlulwa empini. Ungahlulwa ngoba befanele uhlulwe. Uhlulwe ngoba ufike wangabaza i-altar. Uyahlalwa kwi-altari. Wasebekile kulo. Usulo uyalusa. Usulo usikonekta. Usikonekta. Uyahlalwa. Stay a little longer. You will see who we are. Now bekade usasingabasa hlala. uNkulunkulu usazosiveza. Sokungena lutho nje hlala. Uyezo kwakho. Ngoba abanye bethola izinto ungazitholi, ungahanjiswa ukuthi awusitholanga. Hallelujah. Abantu mthunga into nje namhlanje. Ngithunyele ihlala. Yes. Sikuwe uNkulunkulu. Ngihlala.
hlala nje angazi ukuthi uthi pastor Sisowethu lisheshe lafika ungagibeli pastor Sisowethu wena uye Springs and the parcel ye Springs lizofika awulabantu abangizwa laba bangizwa istopha ngimi umanga ngame-stopping wathi uNkulunkulu ngihleliye Springs angiyalosiswa amabhasa eSoweto angiyalosiswa amabhasa eTembisa ukuthi afikaqala ungataba unabaya ngiyalaselami izulu likhulumile ngathi mina ngiyaSprings ngizohlala ngisebenzile wemathamina mashe uyasihlala isisasekito uNkulunkulu andibisele yona lento Jesus. awu hlala niphansi phela nani ngifuna ubambe i-order lana sengixoshe kuthiwa wafika waphithiselisa awuhlala nozibazana ngehlala basale ngempela hlala phansi bazalwane ngithi hlalani ethamini hlalani kwathisha all-nations bazalwane hlalani leli altari linamandla leli altari liyanqoba leli altari linamandla angakasizwa ukuthi awukayitholi lento bokade ithandazela linamandla leli altari linephetulo yakho hlala. Thank you. Sure. Kwena mshumayeza njalo muntu. Ngikela ukushumayeza kana ngithi ngizoshumayeza. Ngizoshumayeza. Ukuthi uNkulunkulu unabantu bakhe. Yebo. Unabantu bakhe. Ngithe ngolwesithathu lapha esontweni engisonta kulona namkhona la ngisontawa athi uNkulunkulu akawapheka amanucleus uNkulunkulu nje akekho kwi-business yamanucleus ngoba uhambo lwethu ngamathina amathamini lude ubone baphekela amanucleus abaphekela amanucleus ingoba vele bazophelela la kodwa thina esiyakude asiphekelwa amanucleus siphekelwa isihambo nje asiphekelwe estofini siphekelwe emnyango sanibona basabona abababaleka ushumayeza kanjani kodwa ushumayeza kakhulu futhi thina siphekelwe nje sesizukulwana somnqozi thina la kwaMtshweni awasa kakhuluma ngoba phela ngizokhuluma la ekhaya thina la kwaMtshweni kwathisha nations asibona bawuphekelwe endlini asiphekelwe estofini siphekelwa ngaphandle ngiyabuzwa mina ngiyabuzwa wasanami lesikhathi ngiyabuzwa mafasi madoda ngikhothela ngizoshumayela nje ngizoshumayela nje sana basemsho ngiyashumayela ngemali yona leyo wena ngiyasimanyuma manje nginikeza into yokuthi bawumfundisi waseteach all nations eTembisa ngicela ungibambele into ethi awuphekelwa ngaphakathi wena uphekelwa ngaphakathi futhi ababaningi omama emndenini abathanda ukuphekela ngaphakathi osweka baba bashana salathi ngaphakathi esekuthi osimanyoni ababiselwa kwa-Vision Nations baphekelwe ngaphandle nawudlula bonke abantu bamemese bathi wase wamnyama wase waphetha wase washa kangayi akuphetha
ngifuna i-order umthetho wamsebenzi. Ngicela se-order ngathi wetholakala. Hallelujah. Ngicela se-order, ngicela se-order. Ngicela se-order. Ngicela order. Thina like Mtshweni. Thina like ezethi izinto ezehelayo ziyavezwa ebantwini. Iy'nkinga zakho akuzoneza ngaphakathi. Bathi abanye beba ney'nkinga bey'fihla. Uthi wena uyayifihla yakhe ikhishele ngaphandle. Uzibona ukuthi kwensekani. Yini mina amahlazo wami abantu bawasheshe bawakhethe. Lalela ingoma sibekelwa ngaphandle. Sanibonani noma sanibonani. Thina sithena lesinye isigambu. Sanibonani noma sanibonani. Asiyona nje. Weboso. Thina bamathamia. Nangiyacela ukuthi inhliziyo iphuza amanzi. Eleyani iphuza amanzi. Ngoba ngeke ngiyamanukisi. Ileli bona ngathi kuyaphekwa. Ikwalite. Ileli bona ngathi kuyaphekwa ikwalite. Ikabanga ukuthi izosheshile. Mayibothi thina sile ngeke kuthiwa vuthela isitambu ntanami sizosilungisa mangibuye esontweni. Thina sakhulisa umavesi asithatha sibeke isitambu athi usala ukhosela. Thina sisilungisa esonto ngosilungisa ngosibonga mangibuye esontweni. Sanibonani wemakholwa. Lalela. Emntakasibani laba bamanokisi bazothi khunqu nithi niyababamba bashililile nize ngicabanga ukuthi khona into wrong eniyenzile kanti anenza ngalutho wrong nethi bekuyi-generation wrong beyicabanga ukuthi singamama be-nucleus kanti singabesitambu bafike sihleli bazoshiya sihleli baze babuze nisahlaleleni niphumama ngakasiboni. Nisahlaleleni ngoba wathi ayisekho nje lento nisahlaleleni ngikhaya akakabuye esontweni. Lalela mama usivuthela ngisaphela wena vela ngala ngendodina ngithi usivuthela kuyenzeka inkulu kungathi uyendlini kagogo lezansi uthi uyabuya umlilo uphimile akuthi sikhiphe isitambu noma umlilo ungaloba isitambu sikhishwa kodwa intezwa kulusibanyoni babapha inkuni basiphindise bathi besingakafuthwa khosela kwesikhathi kubisikhuthukube namadolo akuzuthi wenzani ngiyakhosela abesula ngeshela bathi ngoba siyamazi nje right wenzanayi kusafika isikhathi
Eminye statistics kopele angale ngakithi angaseho eminye yakhiwe ngodala nje la phakathi kuba nengodo ufake inkuni ufake ingodo ufake ingodo usifake intingo usifake siyafika isikhathi kunethimvu enkulu saseKZN ubushinguda sihlala ingodo ubushinguda sihlala ingodo sihlala sibaleka kuthiwe 1 2 3 4 bamangala abantu kade yonke leti gweruti mangazokuthi uke wadlula wabona kukuhle kugcwele mawuthi uyadlula manje uthakaliseko lubehlile usenengodo webati on nations usenengodo uba into funa ibambe mamuhlamini ukuthi uphasha aluyindawo mawusamupasha anginawo mawusamupasha angina wenze kudala lube luhle ngaphezulu kwengodo uzunamathele udakeni kanti nibatshela basangipost ukuthi hayi ubexolisile ngenza ukuthi akalifike nemali fike nemali ngiyenza ukuthi akalifike nezilimi yenza ukuthi akalifike nechorus lisho mqaqamulo luthi malusho kakhulu uze wena ungaziboni insika kanti insika zisejoda Kiswati wama isolations ningaphathwa udaka kwasisivula amehlo sibona insika salomusi kwasisivula amehlo sibona insika salomusi ngoba insika salomusi sizobanga uphasha noma ngabe udaka selihambile noma udaka selibishile kodwa insika salomusi Shumaili. uNkulunkulu akapheka ama-noodles. uNkulunkulu efuna i-business nomuntu wakhe ezohamba indlela ende nomuntu wakhe izinto zakhe azisheshi. Mina nje nginebhathi Mrs. Mfuke ngifika basele yasebenza Mrs. Nabani ngafika into zabo zalunga hawu mina nje kuthulile nje lalela kuthulwanga nethi kuyaphekwa akuthulwanga nethi kuyaphekwa wahla mina ngasi noma wake wahlala ininami sihlezi kamavezi uyafika uvele esikoleni fika ulambanga uyafa
futhi uyahalela ukuthi umuntu washeshe ukuthola usukhali inyembezi uthi mawufika uthi maphaka athi umalini ungaze uhambe uyocela ukudla kwakamakhelwane kanti lokudla kwakamakhelwane akudizayinelwanga wena. Angase ngizonishumayeza ngithathe iphi ngithi mina ngeke ngishumayezeke ngithi mina wonke umpentshisi noma isihlahla uma kwenzeka umnikazi waso ethi uyasisusa endaweni ethile uyositshala kwenye indawo la sitshalwa khona into yokuqala esiyenzayo siyafa before siqale sife bese siyavuka kanti uma sihlala la sitshalwe khona futhi noma ube nesizini esingathelanga kahle kuso umnikazi wesihlahla alanda ama-fertilizers athi le sizini ayingiphathanga kahle kodwa ngesisusa isihlahla sami ngoba manje ngasisusa lento yakho ukuzula usondela Lala uyasuka uyosonda lapha lala ngihlebela into sakho ziyodileya uyoziyofa ungasibambanga ngoba kuthi la kufanele uzibambe usisiphule uyozitshala alesikhathi uzitshala lapha ufe ufanele uqale phansi kuthi la sekufanele uzibambe uphinde usisiphule ayi phela uyilekhe ngesiphula ebusiphuke no ungafika uqula amakhola asaserious kodwa ithi into ebekade seyizokhipha izithelo lapha iyafa bese kufanele ukuthi uconnect kwi-altar entsha ngithunywe nje ngazi ngambe ngazi ngithunyiwe kodwa sesengibone sengifika bona ngimthunyiwe ngizohlala ngiphansi mabekhona bakade sebecabanga ukuphuma nalaba abaphumile emalini balande nethi lenza iphutha ngoba amandla alento enidingayo lapha yebo bazalwane yasimonshumayeza njalo ngelilanga yasinabonshumayeza ngelilanga uyazile ukuthi uke ukusukela ufike lapha ungasavuthanga nje ungazave uqhaqhaqa uhambele phezulu baze bakuthathe bakubeke endaweni eziphezulu ngokusukela bekade bangangisebenzisi uyabona nje ngilele ngaphuma uyangibona kanti lento futha ngayo lapha eyala nethi nje ayikakavuthwa usuke wafika kwi-generation engakwazi ukupheka isitambu bathi babethi nhla bathi ha kanti la ikhaya thina sithi kusehlaza kanti ingane bathi seyivuthiwe yini futhwa lapha kanti hlaza la kuhlukana ama-altar i-altar lala ikhaya aliphaki ingakavuthwa
i-altari lala ekhaya alibheka ama-noodles, i-altari lala ekhaya liyayilinda ivuthwe limonde kahle bese liyayibhaka. Wena lento yakho yokuthi awunikezwe ithuba usuyahamba uzohamba ulihlaba futhi bazokwamukela lapha futhi bazokuthathela phezulu bebona lento kanti izohambe ikuveze ukuthi beyingakavuthwa la ivela khona. Lalela lihlebe iba ikuveze eyaveza ikuveze ubabone bemjikela kangabe bemthanda babone bemjikela bekushintshela bekhaya ngathi zophazamisa indlela yebandla manje hayi sebediscoverile ukuthi lokudla obaphakela kona number 1 akukona kwala, number 2 akuvuthwa. Ake uhlale phansi ulinde uJehova kusaphekiwe. Hlanganisa lendaweni bebabili baphekiwe ngoba niyazi manje nayikhipha lento phela usamuthi ngiyashumayela nkonje ngiyashumayela umuntu ofuya amakati akafani nomuntu ofuya indlovu. Umuntu ofuya amakati nje akafani nomuntu ofuya indlovu. Ofuya indlovu uyazi ukuthi makuthi ukhulelwe kufuna linde kuphele unyaka uqala omunye esalindile futhi nakhona izosala into eyodwa. Kanti ofuya amakati unele zothwala ikhulelwe atshela umakhelwane olandela umakhelwane athi makhe ngikubekele ikati ngoba uyazi ukuthi in 3 months time nezinto ezisheshe zizalwe zisheshe zife kanti lezi ezizalwa sezimatured akufileyo. Let me tell you, uthi angizothi nje wena awusona isizukulwane sezinto ezisheshayo, wena isizukulwane sezinto ezibasiwayo. Uyazibona yini mina ngizama ukuchecka nje ukuthi uyazibona yini uyozibeka estofini sama noodles uyista uyamfika umfundisi lapho bisine microwave yavula ngathi kwabanye ngambe bangoshumayela babethola inhlanhla bona bangifica ngishumayela manje ninangaze ngifice nginjani ngake kwabanye babe ngifice ngishumayela ngithi ungabomhlebe umuntu oku chapter 7 wencwadi yakhe ngoba wena use chapter 1 abojwayela ukujaja umuntu ka chapter 7 uthi uyahluleka kanti wena thina nje sifile sithi nje sonke sifile sithi kanti wena uthi mama emimo uma yena ukoqaqe iqo njengoba ethi qaqe kuyokushabana ulili uqinile bese wena umjaja ngokuthi ichapter kuthi
isikhathi ukuthi ayiqede wena usheshe waqeda kanti wena usekuma single lokuzana single consonant kanti imfana kithi thina sesifuna triple consonants sithi ngoba sitriplisa ama-consonant sikhona iy'nkinga zisishayayo ezakwaqaqe yemntakama ichapter yakho ayifani neyalaba abantu yabantu abehleka nje mabojwayele ukuyithathela ekhanda izinto abazishoyo othi nje kubona ichapter abantu amakhanda behleka bethi udlule kancane yekubona ukuthi ichapter umshado wakho awufani nomshado wabo owakho umshado ukuchapter 8 owabo uphuphushwa chapter 1 mabelwa nomshado wakho bewukhomba amabala suleduze kwabo uthi chapter amthatha mshumane mabedlula la behleka angasibethini bekhuluma into abazikhulumayo unithi sebasona ngemgqibelo ungayithathele enhliziyweni uvele udlule eduze kwabona ukuthi ichapter what am I understanding ichapter ngikuyo ayifani nechapter bakuyo and abanye abawuphasi usabheni bathi kuright njengoba vele abayindawo kodwa abantu uNkulunkulu ahamba nabo asibabone ngokuvutha kodwa sibabona ngezinto abahlangabezana nazo ukuthi laba babona benojalo yemntama it's not about the number but it's about the chapter. Oh, chapter bad. Yebo bantu baningi nje ku chapter. Akake ngisabe khona uzokhona ukusiza ba right. Khona uzoba right. Esikoleni uyangafunda esikoleni. Kukhona abantu abakhetha ama subjects. Bese kwanabantu abakhethwa ama subjects. Ngafunda phela. Kakho uthisha phela uthisha ukhulu lo ungaboni nje. Abotse wajubiswa amajasi nje. Konfunda. Lalela, mawuthi angena eklasini le science ubafica abancane. Ingoba ibona abakhetha ama subject. Bawufika kageneral ka history bayinqwaba bakhethwe ama subject. Yakolisa no offense. No offense. Uthola ukuthi i-class la general lidivide kathathu esikoleni futhi ligcwele elakwa science linye linabantu abaningi ingoba laba baka science ibona abakhetha science kodwa laba ya abana choice bakhethwe. Persona. Lalela ngihlebe. uNkulunkulu mayizohamba nawe. Mayizohamba nawe. Azi ukuthi uhambo lude.
uyazi ukuthi uhamba njani uyaliqinisa ukhakhayi lwakho and ukhakhayi lwakho aluqiniswa yikalula ukhakhayi lwakho luqiniswa yilezinto ezinzima abanye benu bangene emahlazweni bengabonanga bangene kanjani athola uNkulunkulu ephakathi kwento athi uyaqala siqonje lana ngizithole kanjani kila hayi it's not your fault izulu khona into eliqinisayo kuwe kaluvala ngokuthi wayenzeni uMaria ukuzabe nehlazo lengakalokumitha phakathi kwezingane zonke ziphethe kahle naye ezamile ukuziphatha kahle avela litholise mithi nendoda yakhe ikhulume nabantu athi cha ngiyamshiya ungathi ufelile wayenzeni uMaria kunabantu bazalwane kunoMaria empilweni yokhona abantu abazithola besentweni abangazi bangene kanjani kuyo kanti yine assignment uNkulunkulu uyakwazi ukudwebela uvi afake phakathi kanti ufuna icebo lakhe ngawe wena ma uhlulekile ukulalela uyaduba ubaleke kanti usubane kuNkulunkulu Mulo uJoseph ngekufunda isitori sikaJoseph uJoseph kuthiwa wafakwa abafowabo emgodini ngasiyekele ngoba yosikhathi isikhathi eside kanti sefuna sigoduke phela umgqibelo lapha emgodini mangena emgodini mawufuli wafakwa emgodini bese uJehova wayenaye laphi abafowabo bamfaka emgodini uJehova wena mayifika bamdayisela ama Ishmaelites uJehova mayifika lapho umfazi kaPotifa wafuna ukumbamba wangena ejele waqhubeka nehlahlubo ejele uJehova wayenaye uGideon uphulukolwe kodwa kodwa ngizoshumayela namanje ukwenza uthi uGideon uphulukolwe babaleka amaMidiyani if kufika ingelosi uGideon ifika ithi yena hawe namanje bla 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 kunombuzo obuzwa uGideon babuzwane uthi uma kanti wena uNkulunkulu unathi kusehlele ngani lokho kunezinto esikwehlelayo kanti uJehova unawe ukuthi wehlelwe yini leyo nto ayiprove ukuthi uJehova ukhona noma akekho zithi zinzima kanjani ugaqa ngamadolo uJehova unawe uthi Jehova na ugaqa ngamadolo ayihlekise thembisa bese khanga ingelosi lithi uyihlekisa kodwa uJehova uzusibuze lapha kwakho uyasibuza lapha kwakho uyabona lapha kwakho ukuthi kunjani uyabona nje ingane ebona ingane sibhizi nenyawo ubheka ukuyaphithizela nje wakathi nje yabona nje kukwebhizi uthi uyathandaza uyakhala kodwa uzuthuli kwathi ukuphithizela kangaka kathi mangithandaza ngezokuthula hayi ithi lento uyaphithizela uJehova nawe uzo uthi Jehova phela thina sazi ukuthi maye khona umdala wensuku nasiphi isimo awona ama-chorus lawa impilo bacabanga ukuthi ama-chorus impilo le
Nasibe. Isibe. Siya. Halela. Uthi nxa isimo sokupheka nje singake silalela. Uthi isimo sokujamela. Uzozutha Nkosi yami nasi. Kuze kushiswe lithi nasiphi isimo siyamlalela. Kanti hayi ezinye izimo azimlaleli nje zivela kuwe. Uqinisa ukhakha. He is the author of the situation. Elami lithi kuwe ungavumi ukuphuma kuleso simo ungafundanga ukuthi Jehova bengizofunani la. Manje nesibusesontweni kodwa washuma lawa ngafunda ivesi. Uyaphila phakathi kwasimo, uyaphila izinto ziphele ngapha nangapha, uyaphila usehlele ngani Thixo lokhu ungakhathazeki, uJehova uNkulunkulu wakho unawe, uyaphekwa. Imali ziyawo siyathandaza namanda hosa sana mashakale angazi photho phekwa kulo kodwa into engazi uphekelwe emnyango noma khelwane sebeze bakuhleka kanti photho iphekelwe emnyango. Into engiyithandayo umpheki webhodwe noma lisemnyango liphekwa uSomandla noma lingavuthwa liphekwa uSomandla. Ungabanaka abahlula ngendlela awunakopheka ibhodwe, ungabanaka bakhuluma izinto kuwe awupheka umpheki. If the Lord is still the cooker, I am satisfied. Dr. Zotana uthi kusikhube kuphela mase wena ngosophelayo inhliziyo yami yathokoza mase wena ngosophelayo. Hayi phela sanwasa mangafunda le verse manje ngiyaphela ngizomosha lento engikhulumayo. Hayi abantu abatshela nje wena ufeeling isimanga nje, feeling isimanga nje, ufike isimanga nje. Umuntu ovela wangalivula ivesi asikhulumela umhlola uhlala umpheki usamasi as long as wazi umpheki hlala lapho ngoba ikhona into ephekwayo. God move from the altar. The Lord is still cooking. Don't run away from the altar. Don't run away from the altar. It should disappear. If this is your will, oh God, see me through. Lord, 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 see me through. Again now, see me through. I will never depart from your altar. See me through. I'm soon Lord, see me through. Lord, see me through. See me through. Lord, 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 see me through.
fire. Lord, send me to the fire. We shall go up with you. Apalate mliweni. Abakumi abasheshukuma. Mashkala palate mliweni. Wasolomone galitoka yosine. Unatibati palate mliweni. Unatishimi tu. Romangi palate mliweni. Tutakose kumelelise. Ayayayayayayayay. Unankipi na futwa. Unankipi na futwa. Sheke soka. This is on the song. See me through, Father. See me through, Father.